Nkwegerie bare amangana a beauty and hairdressing. Aigon nkwegerie bare igure pedicure, manicure, barbering, braiding, plating na yande amange. ICT. Aigano Institute ye ebwatachi computer nebinto ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndeyonse era sorogongoro iga. Asa malieta nkuru kwa Alpato Maliba, mwalimu manne Ogetwebe Technical Training Institute. Serikali yakolire bya sana asogotoa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana wache skuru linde banyore system cyobufundi byamo Boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche nechi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikutoka kilomita eyemoyoka kurwasomochi umugwawa asepare nene yilami yakure konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togosa. Na yonyolire kwaletiro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Jumamosi yici tariki 10 mutinyo mutana kigima bo mwaka wiga wechiri bubere 25 nomo. Karibu sana sekiunga chinsa ivire chabono morogoba gruko Matilda Obaigwa na Boigo Veni nyaboke okaletera iga asinsemo yebe manyere mwancho murigire Jumamosi iga ekero chiskuru chinyinge na Boigo aborokiwa au bagendete gochengira machibwa maya yamate mwali kirasi gikumi na kabere ikaransike erinde tunyara gukomanya ikati chiskuru chiri chigenderete gochengira amachibwa maya na Boigo aborokiwa bari abakoretio buya kema kuroiga sorogongo rwagusikorene nonye chiri chirasensemo yende gose chiri chikorakana chitakoretie buya na chirocho ntochirigereri asekeunga chinsa ivire chabono morogoba karansike tunyare kusanga asinchira ire iyo boikirano. Karibu sana mwancho muligire na nekero tuguchaka kurwa ase kaunti ya Kisii kero chiskuru au chigenderete guchengira amachibwa maya ase amatemu yekirasi gikumi na kabiri ayo abwatu gitwe ritukore igoro nigo chiskuru au kurwa ase bunge ya Kitutu Chache North ime ye kaunti yiga bono chiarorekanete gukore buya ase amatemu ayo nabo igo bakogokera gose
ekero bagukwanera eskuru korwa ase skuru yende korwa kwa Nyaguta secondary gose Nyaguta mixed korwa ase ewadi ya Kiogoro ime bunge ya Nyaribari chache na barabo nigo bari no muchongo munene kurengana una umurikito Daniel Ontiri abutumanyase oroboti oroiga omogoko bubuyo bwiga nigo genderegwa ase skuru au ase bunge ya Kitutu Chache North ime county ya Kisii asaba iboli be skuru ya secondary ya Gituri ime asensi bagokera machibu yaborokiwa gwetania emiemo na 42 abanyorete chigrade chogoso university bateba ngwetera somukia no gwetoma goto bata bana 256 and breakdown yes science twanyorete minus charenge B plus charenge 15 B plain charenge 36 B minus charenge 48 C plus charenge 46 C plain charenge 56 C minus charenge 49 D plus charenge ivere na atwa coordinate tokamakanyora direct entry wale chete university direct wale 147. We are proud of Geturi Secondary School and I believe that it is by the power of God that this has happened. Ana baito bakorire bia aso mwana ona bwate C+ igongo getekerengo kire igoro mono igo abarimu amona abanafunzi egasi mwatokoreire rengia gwetera so mu principal ito bono moche momente mini kubwatekana muno mwarimu atebe tani aliende no 9 point something asense mwende amachibu amaya nigachingirwa ase skuru ya secondary ya Bomura ya Itibo yego toka ase ward ya Munyerero bunanonye na ase milindo yo gukora matemo manene no mwarimu muya no kuburwa murai okimoika ose chaplain asigeka abamura baiga bada bange babo bagakorya buya chinga kichicho elia ya baiseke ya Itibo tetigiri magega aiga ababo 40 nigo boigo barachikogendereria amasomo abo ase university au aiga Kenya na korengana no mwarimu munene obubisi bwabo no kwegena na konyora ekire kiabo. A lot of prayers were done in this school so that the results 2025 are done with a lot of integrity, which we have inculcated in the 5 or so years that I've been here. So, as a principal of the school, we have been talking of it can be done without any malpractices. It has been proved to many of the stakeholders that without cheating, we can still pass. Now, this one is reflected if you look at the table, or rather the performance table. We have been having gradual improvement from the year 2020 when I came in up to now. So anybody can attest that we are working towards improvement. Taria yoka obya no mogoko nigo boigo bya sara ase skurega ye secondary ya Nyaguta yego toka ase ward ya Kiogoro imeye bunge ya Nyaribari chache ase county ya Kisii ise boteneri umosubati Janet Nyanyuki skurega nigo yarigetie umubaro munene ase muganobo asabarukirwa 32 boigo bakorete bya. This is the first time twanyora abana abange mano bago join university. Up to this time, utobwata abana 35 ba koende university out of abana utobwata 145. So tuli na mogoko manene mono asa matokea yamaya. Omwaka ulio eta utobwata abanafunzi balenge very hard working. Bali gokoromuki sana abalimu baito bakerwa bakabashughulikia bakaba chigiredi chichingia. Nkurubaterega taseni kyaga tembe kurega ase county ya Kisii leterene nguru kwa Daniel Ontiri. Wancho murigereria na sense moyende ekirabo bagenderete gucengera nigo bono abaibuli n'abanyakenyoro abo bonchukanaine eskuru ya secondary ya Bogwendo PAG eyo gotoka ase ewode ya Magombo ase bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nigo bono banyari kwemurunganeria obuteneneri obobe ase eskuru eyo nekiro bono banyari kugania buna umwalimu munene weskuru eyo anyare kunganyiwa alimo lioka na nechinga kicho nigo banyari kwemurunganeria amachiwa mabe
ayo anyarete korokiwa rituko rigoro ase kirasi kiri gekome na kabere ekiro bono aborokiwa abo banyore mine ya 2.9 ase amatemo ayo nekiro bono batebiriti barago kigo na machibo ayo kirobaganiti obo rai na bwigo butenene liobuya na kubwa mono kirobagotebuna aborokiwa bange niko banyorete HD plus na bwigo HD minus na ino morikito Daniel Ontiri no roboti rwa sinchira ingikirano omwaka eta nigo yaringe na borokiwa 52 noyo mubuka gwikekero tokogenda mbeo nigo here na borokiwa 20 noyo mubuka amagacha ye talima ya buna nonye kebwate birasi bisaine asa borokiwa gwetani libwemo habukare nensemo aborokiwa bagosomera na bekorolekana iga kurugeita otaraswa tayari wakuro moyo nebirengo bya masomo birase skuru ye asekiribuna nonyene geita na kongu kogororwa asekibwa tomo chando ingo kwanira skuru ye secondary ya Bugwendo PG ye gotoka Magombo ase county ya Nyamira yesa matemwa yili tukuligoro omoroki wobo omuya ke masomo enigari gete grade GD plus nobo mwario grade GD minus ingana yagendere kongwese birengerelio au andake asingencho yobotenelio bobe. And so far what I have observed is not encouraging. The school is on a very bad state. Very, very bad indeed. And considering that the school was founded in 1978, and at one time, the school comprised of 1,000 students. Abateneri be skuru iga gose sponsor inse ye kanisa ya PAG bateba omochandororo monene no mwalimu we skuru iga omonene uyokorengana na barabo ole omorebi yata utali wakana no nyina bakori emeremo no kagere gutumeka kibese che skuru bobe. It's alleged that the principal is a big drunk, is an alcoholic who came to school, to this school, just after rehabilitation. And even then, we expected that after rehabilitation, somebody can change. He didn't change. Even then, he is now worse. It's made the school appear like it is no longer school. Wakumirie, nabere igo. To wanchabuna omwelio nigarolekanete se skuru iga omwelio womotinyo kyando mwako eta nonyina samatemo manene yo mwako eta ige bachite ekabetereria omokonyo ye akayatenenera tarehe 24 January 2024 galente bitabu ga kabisa ine 121,200 omwako yo kaera kurwa bwongocha na atebibwa abantu bali bakobeka jise yo aguchibese mbayo njikoboli ngai bakale ngabakarale mbuli bona karabakarale munyako ngachibese muna abantu moko ngepenatu none penatu turi gupimerwa watebwo kunyusa tumaragata turi tuko. The secretary general sponsor, he wrote also letters complaining about the school to the regional, to Nyamira County, to sub-county. I brought them and I served them and no action. Aselio gilimo abaibuli nabateneli abaiga nigababolia akwisiko limolioka asokoirania obwansu bwa masomo na maskani ase skuru igenkoro na ndo abaibuli ndomo dageti aso okora maene pindo mo dageti tiagende skuru ga skuru yeto ya chire inse bakaboneta yeto kwaera grade 10 inja korete ebera atwaro uwo bagocha ase ngenje baigure ngomwani mora ya tranga every time bafanyika skuru buna bakore gasi mbali kwakano. As a sponsor simuhitaji kabisa, as the community muhitaji kabisa, aende nyumbani kwa usalama. Sisi watu wa vita, serikali tunaomba sub county yetu na county yetu, fanya kazi yenu vile inavyohitajika. Mkiambiwa jambo litekeleze kwa wakati wake, na the principal ambaye anakuja lazima tumjue ni nani na kazi anayoifanya ni wapi anatoka na vile anakuja hapa anakuja kufanya nini. Serikali amwezi tulazimisha kufanya sarakazi na kuharibu shule zetu. Asomo kito boko murigia koigwa kurwa asare nigo twatumira asabaiga batigara no kwegena bunonsi na chigonchuriria nkuribo teregeta seni kiagatembe kurega se county Nyamira iliterane ngoro kwa Daniel Ontiri.
Mwancho Murigere na Boigo mugavana wa kaunti ya Kisii Omosike Paul Simbarati niko bono araririe muroberio bogo cha kwenano wechi fomu chechi basari gochase aborokiwa bali abale ekirasi kiri ya form 3 na Boigo form 4 akochakira rituko ya Jumatatu chitariki 12 ewikire bosio Boigo Omosike Arati nigo akwanire amatemo ayo anyarete gosoka rituko rigoro a KCSE asianya arikone kiabuna nige kaunti ya Kisii negenderere gusira aborokiwa asokorigia chisemi ichekerengo kegoro mono tiangiriri bageri abene gutakira abantu baitu bonse no mugabana wa Kisii umwaka omuyumya nabo gutangasa kwena no chiform chejibasari asa abana baitu ba grade 11 na grade 12 asa chi constituency chikobwatia chitariki echi na chiform chikoywa a constituency abo basi ekopik chiform korwase chiward cheno chitariki 12 na boigo a constituency ya Bonchari na South Mugrango na Elitukelmo chitariki 13 chitariki 14 na constituency ya Nyaribari Chache na Nyaribari Masaba tariki 15 na constituency ya Kitutu Chache South na Kitutu Chache North tariki 15 na constituency ya Machoge Chache na Machoge Borabu abanafunzi ba gosoa grade ye10 barawe bakuganya mpaka banyolera admission numbers cyabo na litranya kuba chiform cyabo gochibese cyabo etogo kigacha mpaka ba soire kiskuru na ndetwarolere mbara bibatabwati besa tumaye kuba chiform echo chinga kichecho tate ntakere abanafunzi bali baite tamatem congratulation na bali mutetete moko moyo ntune county bali mo kunyara go join vocational training centers ntore tayari kuba konya mugende na masomo ligontegete mugende mo register ase vocational training cheito abali mbaroro kubeka tole byombo byobosoma mbiye mono nyasaba seseni osomwa koyo moya kero togende kuba kolegasi na mwato chikire Mwancho Murigere na asenchira ya bene kuroiranira ase kaunti ya Nyamira kubwa mono bungeri ya West Mugirango na Boigo nigo aborokiwa na Boigo abobwatani bechi skuru ao na borobo bagenderete gucengera amatemu wasama chibwa maya ya amatemu ayo anyarete ko raliwa rituko regoro muri keto Fatgad Gisemba na tarira egatiye chi skuru na Boigo nekero banyara gusanga umuchengobo na Boigo ebirengerere byabo senchira ekobwatia ase entunda intangani kekima nigo eskuru ya secondary ya nami SDA ya nyarire wikia emini ya isano nemo nechinukuta isano isato ingana ya gendereire guchengerwa performance ya skuru ye nabo ya improved it actually almost doubled ekiagera the other year it was at 3.2 a mean of 3.2. Last year, to a mean of 3.3. And this year, to a mean ya 6.812. Bonorende, abana baitete, ntuabuate, we started with a B+, abana batato. Then B, we had 20 candidates, B. B minus, they were 14. C+, they were 11. C1, D plus S2 they were 3. Cross skuru ya banyaruka ya St. Teresa gikano nigo umwarimu munene Sister Mary Stella nere atebira machibu yo mwaka yo nigo bairanete maiga yekorenganiwa na machibu yo mwaka oeta engana atebire nigo barache kubeka omukya omunene ase omwaka yo kurende nigo bachengeire okoria buya ase amatemwa yo ase aborokiwa 50 na 52 ase aborokiwa 50 ebere no yomo abo bakorete amatemwa yo bachiete university. Mwaka huu tulipata alama ya jumla ya 7.66 ambapo tulikuwa na negative deviation ya negative 0.89. Ninaweza kusema kwamba
imetupatia changamoto kwamba tuweze kujipanga vilivyo mwaka huu, tuweze kuona ni lipi ambalo lilienda vibaya. Nase ogokorwo kuya bwanete okobwatana kwa abaibori abanafunzi abanyene esukuru amone community nege nage gotokonya ase skuru yega ikera tokobwatana kurwekerisia twabwatana n'abarimu twabwatana n'abanafunzi especially ikera tokobara astinse muje kumoika ikera gara Nyasaye atangaine ibinde byonsi bikora ubuya nandi byasoke amatokera amaya Wika ase skuru ya Nyachururu ime ye wodi ya Busamaro nigona barabwo bagenderera hochengera ogokoria buya. Kwa ule ushindi ambao tunajivunia kama shule ya Nyachururu, matokeo yalitoka jana na shule yetu iliweza kuchinyakulia alama ama mean ya 7.423 ambayo ni ongezeko kutokana na mwaka uliopita 2024. Huu mwaka tumeweza kufaulu kupeleka wanafunzi 75 kati ya wanafunzi 122 waliofanya mtihani huo. Sisi upanga lakini Mungu ndiye hutimiza. So venye wanafunzi wamefanya hivyo vizuri inaonyesha kwamba kuna kazi imefanywa hapo, na hiyo kazi ni kufunza. Tunafunza 24/7. That is kuna remedio ya usiku, asubuhi na mchana. Mimi kama mwalimu ningependa kuwahimiza wale wanafunzi ambao hawakupata grade ya kwenda chuo kikuu waweze kujitahidi. Kuna mengi ambayo wanaweza fanya kule nje, wanaweza ingia college, wanaweza ingia TVET na pia wanawirishe talanta zao, pia wanaweza fanya vizuri na kwingine ili kuimarisha hata maisha vizuri. Chingaki echecho nigo umwarimu omonene bw'eskuru ya Nami SDA nigo asiodiribuna ogosirwa okonene okubanyora korwase eabisi y'omobunge o West Mugirango Mosque Stephen Mugaka nabo igo amagenderero ayo gegwikirania ase skuru eyo nero esababu enene y'amachibu ayaigamaya konyorekana igo nainde ng'akerera inde CDF ingotokonyere buna bone birasi birari bibere yatorosereti abana abagocha boche ba CPC ebagocha osoese birasi biyasana ebiyo CDF yeito yatoroseiri under the leadership of Lichumbe omo MP ito Steve Mugaka Wakiri egasi nengi yagokora ebirasi birimo birore they are very nice abande bagocha barore indeed bachire in senior secondary which is a good work. Hinko reporter Gatembe koraiga se bunge ya West Mugirange yego toka imeye kaunti ya Nyamira inje Fatgad Gesemba. Intwe titori aba Gesako eyo nenkwana ayaye oyo kabiro mukonyi bomrai bwense muske Rigathi Gachagua titukuria rero kurwa ase kaunti ya Machakos nekiratebire kurwa ase nsemo ya Mount Kenya gose abantu wasabamenyi kurwa ase orugongo rwa Central Kenya tibali abagesako kiagira nigo ekero ase ekero babiri bagwaka chikura nabo igosange birengero byabo gochase serikali ere abisi na kubwa muno nekiratebire buna nonye nekero anyarite kumusira omurai wense muske William Ruto kwenyorera chikura kurwa ase orugongo rwo tibabwate obo Gesako aiga nekirare ko yakwana nabo igota buna ase amatukare bosyo nabo barasangirire chikura cyabo nabo igochibeka ase nsemo gose asoyomo igati yabali bale ensemo yo kwamereria serikali. Mimi ndio nilimsaidia akakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Nilienda pale Mlima nikasanya 3.8 million votes nikampatia kiti ya rais. Kufika pale akakuwa mjeuri. Akanisaliti, akasaliti jamii ya Mlima, akatugeuka, akatupiga, akaanza kutuita wakabila. Siku tulikuwa tunamsaidia alikuwa anasema sisi ni wangwana. Saa ile tumeamua tumemalizana na yeye, anasema sisi ni wakabila. Sisi tukichagua William Ruto alikuwa Mkikuyu? Alikuwa Mumeru? Alikuwa Muembu? Sasa anaona sisi kama ni mali yake kwa sababu tulimpatia kura. Hiyo kura hiyo tulimpatia, tukiamua tupatie huyu Kalonzo atadu.
Unajua sasa, mimi nilimwambia wewe William Ruto, mimi nilikusaidia na watu ya mlima ukakuwa rais. Nilisanya watu ya mlima nikakupatia. Mimi nitawasanya wote vile niliwasanya kukusaidia kukupeleka nyumbani. Na ndio sasa hataki nifanye mikutano. Anatuma guns kunipiga, polisi kila pali, kwa sababu anajua mimi nikiongea na watu huko nyumbani wanasikiza maneno yangu kama dawa. Kwa sababu mimi ni mtu ya ukweli. Sasa ananizuia niongee na hawa. Lakini mimi nimejipanga siku hizi. Akinizuia mimi navaa vizuri, nang'ang'ana naingia. Jana alinikuwa na nikatasa. Kufika hapo nikaongea na watu 20,000. Ndani ya hiyo watu kulikuwa watu kama 300 walikuwa wake. Walipoona vile ametupiga na tear gas wakapiduka wakakuja pande yangu. Sasa yeye vile hajui ile Wakikuyu wako pale ni watu ya Maumau. Hawataki fujo na hawataki kutishwa. Walipiga mzungu mweupe akarudi kwao. Sasa kati ya mzungu mweupe na William Ruto nani yako na nguvu? Mwancho murigire na samangana yechidini ensemo ya barai abo bakurawa no musike Kalonzo Musyoka na boigo musike Eugene Wamalwa nigo bono bagikire gitambukiro serikali yarigirie kwimukia kurigereria amangana yoboteneneri bwechikanisa au aiga asense ya Kenya nekire bono abarai abo batebire abakenya mbarendire ne katiba ya Kenya anemono ase amangana yogusasima na boigo chikanisa chioka chinyene chibwato busipole bo wetenenera igo serikali na boigo abarai ibage siasa tibabonete gusonana oboteneneri bwechikanisa asinchira ende yonsi. We want to categorically say hapa, it is wrong to regulate the church. Kanisa. Hey, na hawa watu wanasema they were prayed into office. And I know some of you here are friends of William Ruto. Mwambieni, this one is a no-go zone. This one is a no-go zone. The freedom of worship is guaranteed in the Constitution. So that is where you must start. Before you do anything else, look at the Constitution. The freedom of worship is guaranteed. What does a guarantee mean? Pengine tutoelimisheni. Unasema sisi hatuna akili, tutoelimisha kidogo. Sisi kama United Opposition tumesikia sauti ya the United Clergy wakiongea hapa siku ya leo. Na msimamo ambao umechukua ya kwamba hii serikali ya Bwana Ruto isiingilie makanisa na isiwahi kudhulumu ile haki ya kuabudu ambayo kwa miaka hii yote haijakuwa interfered with by any administration. This is going to be the first administration kuingilia makanisa. So we stand with you as the United Opposition in saying, Bwana Ruto, the freedom of worship is one of the most sacred freedoms in our constitution. Na sisi kama upinzani hatutakubali hii serikali iweze kuinterfere with that sacred freedom ambayo ina guarantee freedom of worship to all of us. Sio tu makanisa, sisi sote tukiwa wa Kenya. Mwancho murigirira na boigo mugavana we county ya Machakos Omosike musubati wa Vinya Ndeti nigo bono agikirie abarai baria bawesokia na boigo gutema kubagana abakenya ase amangana yechidine kubwa muno ekira kwanire abarai bari bagutenena kubeka abaisilamu na boigo abakristo ase chinsemo ibere na boigo nigo atebire bari bakubagana abakenya ase nchira yobogesaku nigo babonete gutiga ekiagera abakenya nigo babonete komenya buna ribo elimu gose buna omonto yomo omokenya. Kanisa haituachi peke yetu. Kila mtu amesimama hapa akasema tunataka maombi. Ndio tunataka maombi. Tunataka maombi. Na kuna kitu imenishangaza sana. Kuna watu wanataka makanisa tofauti wapigane. Ama kabila tofauti different tribes waanze kupigana.
Sasa huyu ni mtu na muone mbali. Mimi nataka muone mbali sana. Ebu oneni mbali. Huyu ni mtu anataka kuanza vita ya Waislamu na Wakristo. Where there is smoke, there is fire. Kuanzisha hivi one stick ya matchbox inaweza kuhakisha forest mzima. Tuangalie na sisi kama Wakenya tukue werevu sana. Tusikubali mtu anakuja kufanya wale watu wameishi pamoja wakaishi na amani, Wakristo na Waislamu na Wahindu hata Buddhist na wale wengine wote, sisi tumeishi Kenya na amani. Kama unataka kupiga siasa zako za below the belt, tafadhali wacha. Kenya, I was there in 2007, 2008. Nilikuwa hapo, mulinichagua nikiwa mbunge mdogo sana. I was one of the youngest members of parliament. Ile vita niliona Kenya, singependa tena kuona hiyo vita. Na ilianza tu hivi inaanza. Huyu hii wanaleta, huyu Muislamu, sijui huyu Mkristo, unatuma huyu anafanya hii, unatuma hii kabila, inaanza kuenda kuchokoza ile kabila ingine. Everyone in this country should be free kuenda mahali anataka kuenda kuomba nini? Kura. Asenseme yo mwanje murigereria ni goto kugenda mutumo ko mosini ni korende gwira na tore na bwigo kugendera gusanga naye asensemo yekionga chinsa ibere cha bono omarago bakorende ntuche kurigereria mange ase serikali yanene na bwigo koro asensemo eri yechigo sore tubase guska koro komatilda obaigo. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media chake tempe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi gusuko kwa kuyomino imijega ao bunabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega ashirigo lidio gotugutera ninchwe omurikiri wiye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi baiguro nigeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikiriwe nabukulika jumbenge wigogwitira semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 07
0741499726. Esa Marieta ankoro kwa Fenista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college kutoka Nyaribari Masaba esomwesi miwa Hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire libageri so wakira baibori baitombi yamone soko nyara gotoa bana na gutwara ukwegena amangana activate we are very friendly yes amangana fees payment egekogera serikali ngo bakonyera abana gwetera chinjira hawa wao entangani neri ya constituent development fund that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube banya kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees elia kabere elipungo era abana baito chiron ekogerene government institution nkoye kubale first priority baye uchironi bagosomera elia gatatu kare kupsia tumira Marieta uchiye serikali nko ba scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito bamwenete kobera ngamune fees ya buli tubwate various courses ndobwate agriculture ndobwate electrical and electronics ndobwate automotive that's mechanical engineering yebwate sections ndobwate building ko diploma arts and ndobwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nale kwa appeal abaiboli baleta abana banyale ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baitu baliga ni monyale kutoletera abana ina wa January intake because negenderete umwana igota koleta document cha mapema obukiribaga in advance tak wanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji poto so it's good moja for admissions ya January mapema. Karibu sana wanja murigirira sensemo ya kabiri y'Kiunga Chinsa ibiri cha bono mureba bali tukeriga ria Jumamosi na kurwa serikali enene umurai bwense muske William Ruto nigo ritukuria rero anyara wikirana aseskuru yobroso ya Koilele ime ye county ya Uasin Gishu ase obuchori bwa mashinani obubumanyakanete buna grassroots elections wikiama kiaye kia UDA chinga kiecho nigo bono anyare gutabune kiama ekyo nkegenderete kusinkegenderete kwebanga kigima na bwigo chisera chabo ne chengencho gochase abakenya ne kiratebire ne chisera ekyo chengencho na cyo chikogera ekiama giatenena na bwigo ekiama na kigekogera no nyobo koleri gusuburai ase serikali wanyara wikirana. Lakini leo tuko na mpango ambayo tumetengeneza kama chama ya UDA tukiungana na Kenya Kwanza na tunataka kuendelea namna hiyo. So wale tunawachagua leo ni watu wa muhimu sana. Sijui kama mnajua hivyo. Wao ndio watatusaidia sasa, watapanga wanachama huku kwa ground. Alafu ndio tutakuja tuangalie ile kazi tumefanya in the last 5 years. Alafu sasa tupange vile tutaelekea uchaguzi na vile sera yetu itakuwa tukielekea kwa uchaguzi. Tuone ni mahali gani tumefanya vizuri, tuongeze. Tuone ni mahali gani inahitaji kurekebishwa, turekebishe. Tunataka chama iwe inahusisha jamii yote. Kutoka wazee, kina mama, vijana, PWDs, wafanyabiashara, professionals, wakulima na kila mtu. Na mimi nimefurahi ya kwamba watu wengi wamejitolea, sio hapa peke yake, katika counties 20 katika taifa letu la Kenya. Kufikia jana tulikuwa na candidates 1370 wanaomba kura katika viti mbalimbali katika counties zetu 20. Na leo Wakenya mamilioni watajitolea kupiga kura
ndio tuwachague viongozi watakaosimamia chama. Chama ni ya muhimu kwa sababu chama ndio inatengeneza sera, na ile sera chama inatengeneza ndio inatumiwa kuendesha serikali. So chama ndio inaendesha serikali, kwa sababu ile mpango ya bottom up tulianza hapa mashinani na watu wa chama, ndio tukapanga, tukafanya mikutano kila county, wanachama wakasema tunataka mambo iende namna hii, tunataka kilimo iende namna hii, tunataka elimu iende namna hii, tunataka biashara isimamiwe namna hii, mkasema tuweke biashara. Oigo gukwana kuro ase chinsemo use kuro ase skuru yo boroso ya Koilel nigo morai wense Muske William Ruto anyara gote obuna oboremi imensi ya Kenya nigo bugenderete gukoria buya kigima kurengana nere nigate atebire igetambukire serikali ya imugeti yokwendeke buna rigori ria moyo ria nyare gokia nigo kiairire bono no nyene indagira ya nyare komentakana asensi ya Kenya na ba amagori yichindagira anyarire gochianse na buigo nigaote bachi wizara chinde nigo chigenderete gokoria buya inse yuburai buaye. Nyinyi ni washahidi ya kwamba Sabo kwa vera so roboti oro moncho murigereria kubwatikana ne chiburaburo echo cyanyara kwenekiwa umutinyu 11 umwaka weta chingaki chobochori oboke nigo bono murai wikiama gya DAP Kenya Muske Eugene Wamalo anyarire kumochie kiombe kya IPOA na boigo keria kya IEBC asio gutemukia ebitambukiro ase balia bonsi banyarete kwenekiwa na bo baretete chiburaburo echo cyanyarete kureto muchando monene na boigo abantu abange bakenya na boigo kati yabo abarai bakanyara gutigirwa chinkoma chintindi. Tumeona akitumia fujo kwa hii uchaguzi mdogo pale Malava. Walitumia a lot of violence, wakachoma magari yetu, wakaumiza, wakaua watu hadi kule Chwele. Tumeona violence upande wa Mbere. And now he is starting to unleash violence on the opposition. Tumeenda kuzika juzi mke wa JM Kariuki pale Nyandarua tukiwa na Mheshimiwa Kalonzo na Rigiji. Kutoka kule kufika mji wa Gilgil, ile violence tuliona pale, na sisi tunasalimia wananchi, walisema msipite mtusalimu, wakaleta fujo pale. Lazima tujipange sababu has sensed defeat. And that is why they are going to resort to violence. And today we want to demand institutions that have been tasked to provide security, to deal with goons, to deal with violence. Why are you not acting? IPOA, tukawa na Senator Medhu, who was attacked. Jamle Kamau was attacked. Sisi sote tulienda IPOA. Report tumepeana hadi sasa. Tangu Julai mwaka jana, the attack in Kigumo on our team, kule Muranga, not a single arrest has been made. Tangu Malava, Mbere, Chwele, not a single arrest has been made. IPOA kazi yenu ni nini? IEBC wana uwezo wa kudisqualify any candidate perpetrating violence. Since we reported, up to now IEBC has taken no action. Na mimi nakubaliana na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ya kwamba unless we clean up IEBC before the next general election, we will not have a free and fair election. Unless huyo Marjan atolewe, the CEO, na ile timu yake kutoka Venezuela wanaitwa Smartmagics, we will not have a free and fair election.
mwancho mwirigiria kwiranirira chingona cha muske Rigathi Gachagua nigo bono aburirie abamenyi be orugongo rwa Ukambani bono banyare kumusira Kalonzo Musyoka bune njira moyo kugendera gusira bari asensemo yo kwamiriria serikali na boigo kurigia oburai obuya ase amatuko ari bosio nigo batebire gukwana nigo atebire ekero baranyare gukwana nerio gerimo kurasa orugongo ro nabo bararete oburai obuya ase serikali nene gwitira okumuchora omurai ore omuronge. Hai Makuzo. Mwancho murigereria ase kionga chigosori abobotani bechi timu iri ya Shabana na boigo timu ya Gor Mahia nigo bono banyare gukwanera ekiminana gitindi ekyo kirobeirie gucha gukorekana rituko ryankyo ase geti kia Gusii Stadium bakorawa no munyakerogo we timu ya Shabana Richard Neverton nigo bono banyare kweneke buna oburendi boigoro mono nigo banyare kwenekia oburendi boigoro mono na boigo gusaba abatiotereria bechi timu echo chionsi banyare gutwara obotero rituko ryankyo. Ningependa tu kuwajulisha ya kwamba ile game ambayo ilikuwa imetarajiwa ama imekuwa ikingojewa, game ya Shabana Football Club na Gor Mahia, kikao ambacho tumekuwa nacho asubuhi ya leo kutoka kwa wasimamizi, kutoka kwa federation, wenzetu Gor Mahia na sponsor, tumekubaliana ya kwamba kila kitu, maandalizi yote yamekuwa yako sawa. Mpira utacheza kesho katika uwanja huu wa Gusii Stadium. Tumehakikisha ya kwamba kila kitu na mipangilio yote imekuwa chinzia ilivyokuwa imepangiliwa ama kulingana na vile tulikuwa tumeelekezwa. Kwa hivyo ningeomba mashabiki wetu wote kutoka sehemu za Gor Mahia, Shabana wapate kufika katika uwanja huu kwa wingi. Hakutakuwa na hofu yoyote. And I would request particularly Gor Mahia fans, please adhere to the instructions, adhere to how segregation has been done, adhere to where the checking points will be. The number of seats are limited. So Gor Mahia fans, please arrive early, buy your ticket, take your seat. You will be on the right side of the stadium. I think possible to ensure that we have a very peaceful game that all of us are going to enjoy. As a security sector, we have deployed all our officers from Kenya Police Service, Administration Police Service, and the GSU in different sections, different areas, as within the town and also within the stadium. Also, we have the traffic team that is going to ensure that all traffic movement within the town are going to move smoothly. And as everyone has spoken, from both Shabana and Gor Mahia, we've held several meetings, both in Nairobi and Kisii, to make sure that tomorrow's event will be very smooth. And we are in agreement that we are sportsmen. We are here for football, and tomorrow is going to be a great day. So I want to ask our fans, this is more like a Nyanza derby from both Gor Mahia FC and Shabana Football Club. Come in large numbers, come early, because you know this is an area that rains a bit early.
if you come on time, this will be a very smooth event. And we're also thankful to our security agencies in Kisii. They've been very cooperative with us, and we have made all the arrangements in place. Mwancho murigirira no munyakirogo bwiti mweyo ya Shabana Jared Niverton na bwigo na babwatani na officials beti mweyo kiroba kusaba ubutorero rituko lyankyo keminane getindi gati ya timu ya Shabana na bwigo timu eri ya Gor Mahia egetini kia Gusii Stadium aseseme yu yekionga chigosori otokora ekionga chinsa ibere chabono muragoba nekirona gusabire bagenderera gutigara ime ya Getembe TV na bwigo tumrana nande ase ekionga chinsa enya ngoruko Matilda Obaigwa Veni Nyaboke nerokoletere yega ase ebe manyerero na bwigo matundura kro ase studio ya Kabere kendera gutigara ime ya Getembe TV chingaki chonsi. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amigiri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwigiria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ikiyanga n'ebintu ao abu ase bari na mbeyemo asugutwara machine ichekerero nebinde binge nkwegeli bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebintu ebinge by'okwegelia ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoro iga asama lieta kwa Albert Maliba mwalimu munene Ogitwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana bache skuru linde banyore system cyobufundi byamo boigon kwegelia bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegelia igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche nechi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurosomochi omogwawa asepare nene yilami yakoro ikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Students, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togosa. Na yonyolire kwaletiro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance.